денеска продолжуваме таму каде што сме застанати, а тоа е 8-та лекција. Од ова ниво ни преостануваат уште ова 8 и уште 4 лекции. Односно, според часовите, мислам дека овој денеска е 12 час, така што уште 4 часа и ќе го завршиме, затвориме нивото A1-2. Сега ќе го споделам екранот, за да можеме да ја гледаме 8-та лекција. Lektion Nummer 8 heißt, hoffentlich ist es nicht das Herz. Wir haben ein Bild, ein Foto, und ich frage Christina, was siehst du auf dem Foto? Ja, der Doktor. Der Arzt, der Doktor. Sie hat Probleme. Bauchschmerzen, da денеска ќе го работиме тоа за болките, Bauchschmerzen. Sie hat Bauchschmerzen. Maria, wo sind die Personen? Die Personen sind In einer Praxis, richtig. einer Praxis. Praxis, ja. Natascha? Was für eine Situation ist das? Das Situation ist eine Frau. Eine Frau hat vielleicht Bauchschmerzen. Und wer sagt dieser Satz, hoffentlich ist es nicht das Herz? Der Arzt oder die Frau, die Patientin? Was meinen Sie? Ich glaube, der Arzt sagt, hoffentlich ist es nicht das Herz. Ja, vielleicht ja. Der Arzt sagt dieser Satz. Gut, wir machen jetzt Übung Nummer 1. Diese Übung heißt, es muss nicht der Magen sein. Во оваа лекција нема да се запознаеме со деловите од телото, туку со некои делови од телото, а претежно ќе се задржиме на болестите и некои зборови кои што се поврзани со несреќи. Ќе го запишам насловот на лекцијата. Lektion 8. Hoffentlich ist es nicht das Herz. На македонски ќе значи лекција 8. Со надеж дека не е срцето. Имате и во насловот. Das Herz, срце. Зборчето hoffentlich
Значи надежно или со надеж. Во првата вежба ја имаме именката der Magen. Der Magen, што значи желудник. Sehen Sie das Foto an und hören Sie. Wer denkt was? Ordnen Sie zu. Wir haben 3 Sätze und wir sollen diese Sätze mit dem Doktor oder mit der Frau Brudler ordnen. Wir hören den Text, den Dialog. Frau Charlotte Brudler, bitte sprechen Sie mal. Guten Tag, Frau Brudler. Nehmen Sie Platz. Na, was ist passiert heute? Es ist ein Notfall, Herr Doktor. Ein Notfall. Es ist hier im Bauch. Hier oben links. Und was ist da? Ich habe Schmerzen. Doch. Nein. Nicht sehr stark. Es ist ein bisschen mehr ein Druck. Und haben Sie das auch schon gehabt? Nein. Im Moment nicht. Aber es kommt immer wieder. Aha. Ich habe mal ins Internet geschaut und da steht, es muss nicht der Magen sein, es kann auch das Herz sein. Vielleicht ist es sogar ein Herzinfarkt. So, aus dem Internet. Na, dann komme ich doch mal mit. Es macht so. Hoffentlich ist es nicht das Herz. Dann bis später. Wir sehen uns wahrscheinlich am Herzinfarkt. Wer sagt, das ist ein schwerer Notfall? Frau Brudler. Frau Brudler sagt, das ist ein schwerer Notfall. Овие зборчиња ги имаме потоа во Bild лексикон. Инаку нотфал е ургенција или ситуација. Wer sagt, das ist sicher nicht so schlimm? Julia, wer sagt, das ist... Aha, gut. Der Dr. Watzek, ja? Und wer sagt, das ist vielleicht ein Herzinfarkt? Frau Brudler. Ja. Julia, was denken Sie? Geht Frau Brudler oft zum Arzt? Frau Brudler geht
Zum Arzt? Zum Arzt, weil sie hat Bauchschmerzen und sie sehe im Internet. Sie denkt, sie hat Herzinfarkt. Ist sie wirklich krank? Was meinen Sie? Was meinst du? Ist sie wirklich krank? Ja, ich denke, sie ist krank. Sie ist wirklich krank. Maria, was denkst du? Ist Frau Brudler wirklich krank? Ich denke nein. Warum nicht? Ich denke, sie ist ein bisschen не знам как да кажем паничар. Sie hat Stress. Sie ist gestresst. Sie hat Stress und sie hat viel Information auf Von Internet gelesen. Danke. Natascha, was glauben Sie? Ist Frau Brudler wirklich krank? Ich glaube, Frau Brudler ist nicht wirklich krank. Warum? Ich glaube, sie hat Stress. Stress? Und sie viel Information im Internet. Ja, gut, danke. Und Christina, was meinst du? Ist Frau Brudler wirklich krank? Ich denke nein, weil sie hat etwas im Internet Gelesen. gelesen. Ja, ich bin der gleichen Meinung. Ich denke auch, dass Frau Brudler ist nicht krank. Sie hat nur viele Informationen im Kopf. Sie hat viele Informationen im Internet gelesen. Und jetzt Frage an Sie. Wie oft gehen Sie, Natascha, zum Arzt? Ich gehe zum Arzt manchmal. Manchmal. Suchen Sie auch Informationen wie Frau Brudler im Internet zu Krankheiten? Ich glaube, Informationen zu Krankheit. Ich glaube, Frau Brudler soll nicht Informationen im Internet brauchen. Informationen zu Krankheiten im Internet brauchen. Und suchen Sie Informationen im Internet? Sie persönlich. Дали вие? За вас е прашањето. Дали барам? Да. Ich suche Informationen zu Krankheit. Ich suche manchmal Informationen zu Krankheit im Internet. Aber ich како беше верувам? Глауба. Aber glaube ich nicht
Aber ich glaube nicht. Total. Aber ich glaube nicht total. Danke. Maria, wie oft gehst du zum Arzt? Ich gehe nur, wann ich muss, Wenn ich muss. Aha. wann ich muss zum Arzt. Und suchst du Informationen zu Krankheiten im Internet? Nein, ich frage meine Mutter. Du fragst deine Mutter. Gut, danke. Julia, wie oft gehst du zum Arzt? Ich gehe zum Arzt sehr oft, weil ich bin Arzt. Шубаво. Се најдовме. Und was sagst du? Се надевам не е проблем ту, пошто ми пиша Весна дека си млада. Да помлад. Па добро. Помлад. Ние овде со Наташа ќе отвориме здружение на пензионери уште малце. Да се нас... Да, така е, да. Најстари сме, да. Не, ја уште у второ сум, ама добро. Gut. Kommen bei dir Patienten, die auch Informationen im Internet lesen? Ja, mein Patiente gehen sehr Oft. Oft mit Informationen vom Internet. Da, vom Internet. Und was sagst du dann? Welche Ratschläge gibst du zu deinen Patienten? Ich mache Pregled, Untersuchung. И тоа ќе го има во лекцијата. Ich mache Untersuchung. Untersuchung und ich проценува. Ich sehe. Не мора да е секогаш точниот глагол, да. Ich sehe Die Situation. diese Situation. Und sind die Patienten auch wie Frau Brudler, kommen sie mit Stress? Ja, ich habe Situation von 2 Wochen. Vor 2 Wochen? Mhm. Ja, mein Patient habe sehr Stress und sie denkt, das ist auch Situation mit Brudler. Mein Patient sage, sie hat Herzinfarkt. Така се добива, да. Muskelschmerzen. Ага. Па добро, и срцето е мускул. Ама беше kao kratna bol. Gut, danke. Und Christina, wie oft gehst du zum Arzt? Ich gehe nicht oft zum Arzt. Und suchst du auch Informationen im Internet, wie Frau Brudler? Nein? Nein. Super. Danke. Dann gehen wir weiter mit Übung Nummer 3. Wer kann mir helfen, heißt die Übung. Und im Übung 3a sollen wir sollen sagen, wie heißen die Personen. Überfliegen Sie den Forumstext und notieren Sie die Namen. Wir haben 3 Personen und sie haben Probleme, Schmerzen und wir sollen diese Sätze ergänzen. Wir lesen, Maria wird alle 3 Sätze lesen und dann lesen wir den Forumtext. Maria, bitte. Der Nickname von Frau Brudler ist macht sich große Sorge, laut,
Ärzten auch nicht. Да. Во првата реченица имаме именка Зорген, која што доаѓа од именката во еднина ди Зорге, во множина ди Зорген, на македонски грижа, грижи. Краnkheid ќе го запишеме и глаголот vertrauen. Верува, доверува. Und jetzt lesen wir die Texte. Ќе го зголемам ова. Првиот дел што е со сиви закосени букви, или како и да се оддалечени, нека почне да го чита Кристина. Vorsicht од Vorsicht. До крајот до ist. Тука па потоа ќе читаат другите. Vorsicht, es kann auch das Herz sein. Haben Sie auch mal ein Druckgefühl oder sogar Schmerzen in der oberen Bauchgegend? Die meisten Menschen denken dabei zuerst an ein Problem mit dem Magen, aber Achtung, verschiedene Herzkrankheiten haben fast die gleichen Symptome. Deshalb raten wir Ihnen, gehen Sie sofort zum Arzt, warten Sie nicht so lange, weil gerade bei Schmerzen, Herzkrankungen jede Minute wichtig ist. Ja? Vorsicht, es kann auch das Herz sein. Vorsicht, значи внимателност, односно предпазливост, именка од женски род. Die Vorsicht. Значи предпазливост може да биде срцето. Haben Sie oft mal ein Druckgefühl oder sogar Schmerzen in der linken oberen Bauchgegend? Имате ли често чувство на притисок? Das Gefühl е чувство. Das Gefühl е чувство. А der Druck е притисок. И многу попаметно ќе беше да ги запишам двете. Односно ова е сложена именка, која што е составена од именките. Именката е значи das, Druckgefühl, затоа што е составена од именките der Druck и das Gefühl. Уште еднаш сакам да повторам дека сложените именки го земаат родот секогаш од последната именка со сопствено значење. Во случајот тоа е именката das Gefühl. Во продолжение имаме oder sogar Schmerzen in der linken oberen Bauchgegend. Schmerzen е исто така именка во множина. Еднината од оваа именка е der Schmerz. Во множина die Schmerzen. На македонски болка, односно болки.
Оберен, оба. Оберен, ќе го напишам. Горен дел, се мисли, сега ќе го запишам и целото како именка, како сложена именка. Die Bauchgegend. Која што именка е составена од именките. Der Bauch, што значи стомак. Плюс die Gegend, што значи околина или предел. И оваа именка го има определениот член die пред себе, затоа што последната именка со собствено значење е именката die Gegend. Weiter. Die meisten Menschen denken dabei zuerst an ein Problem mit dem Magen. Aber Achtung. Achtung, именка што завршува на ung, е именка од женски род. И значи внимание. Die Achtung. Внимание. Бидејќи именката завршува на наставка ung, таа е именка од женски род. Verschiedene Herzkrankheiten haben fast die gleichen Symptome. Verschieden е различен, значи различен. Verschieden, различен. Спротивната придавка од придавката verschieden е придавката gleich, што значи ist. Различни болести на срцето, исто така ги имаат исти симптоми. Deshalb raten wir Ihnen, поради тоа ве советуваме, gehen Sie sofort zum Arzt. Одете веднаш на лекар. Sofort е веднаш. Warten Sie nicht zu lange, не чекайте премногу долго, weil gerade bei manchen Herzerkrankungen jede Minute wichtig ist. Сега горе гледам дали го има, ама го нема. Именката die Erkrankung значи заболување. Во множина die Erkrankungen. Jetzt weiter. Charlotta und Seelenpein liest Natascha vor. Charlotta, 1, 2, 3. Не, предходно. Wer kann? Ja? Wer kann mir helfen? Bei mir ist es genauso. Das ist immer wieder so ein komisches Druckgefühl. Ich habe total Angst vor Herzkrankheiten, weil man daran so schnell sterben kann. Ja. Und Charlotta, 1, 2, 3. Oh,
Problem. Danke. Wer kann mir helfen? Кој може да ми помогне? Bei mir ist es genau so. И кај мене е истата ситуација. Da ist immer wieder so ein komisches Druckgefühl. Одново и одново е тоа исто смешно во наводници чувство на притисок. Ich habe total Angst vor Herzkrankheiten. Многу ми е страф од болести на срцето, weil man daran so schnell sterben kann. Бидејќи од тоа може многу брзо да се умре. Глаголот sterben значи умира. А спротивниот глагол е глаголот leben, кој што значи живе. Oh, tut mir echt leid. Навистина ми е жал. Hoffentlich hast du nichts Schlimmes. Со надеж дека немаш ништо лошо. Warst du denn schon beim Arzt mit deinem Problem? Беше ли веќе на доктор со твојот проблем? Weiter liest Julia. Stellen P. Ich war heute bei meinem Hausarzt in der Sprechstunde. Die Untersuchung hat nur 5 Minuten gedauert. Mein Herz ist völlig in Ordnung, hat es gesagt, aber ich glaube ihm nicht. Er will mir nur nicht sagen, weil meine Krankheit so schlimm ist. Charlotte 1, 2, 3. Charlotte 1, 2, 3. Ich finde es total traurig, dass die Ärzte einem nicht die Wahrheit. Wahrheit sagen. Deshalb gehe ich auch gar nicht mehr hin. Danke. Danke. Ich war heute bei meinem Hausarzt in der Sprechstunde. Hausarzt ематичен доктор. Der Hausarzt ематичен доктор. Значи денес бев кај матичниот доктор на терминот, на времето за прием. Die Untersuchung hat nur 5 Minuten gedauert. Прегледот траеше само 5 минути. Mein Herz ist völlig in Ordnung, hat er gesagt. Моето срце е целосно во ред. Völlig значи целосно. А in Ordnung како израз значи во ред. Aber ich glaube ihm nicht. Но јас не му верувам нему. Er will mir nur nicht sagen. Тој само не сака да ми каже, weil meine Krankheit so schlimm ist. Дека мојата болест, бидејќи мојата болест е многу лоша. Ich finde es total traurig. Мислам дека е многу тажно, dass die Ärzte einem nie die Wahrheit sagen. Кога докторите не ја кажуваат вистината. Die Wahrheit е вистина. Wahrheit, вистина. Deshalb gehe ich auch gar nicht mehr hin. Поради тоа не и јас повеќе не одам никогаш таму, се мисли кај матичниот доктор. Und Maria, bitte, weiter. Du hast
Danke. Bilirubin. Dobro, danke. Du hast Probleme, weil du zu viel auf deinem Körper hörst. Имаш проблеми, бидејќи премногу го слушаш твоето тело. Der Körper е тело. Du musst deinem Hausarzt glauben. Мораш да му веруваш на твојот матичен доктор. Und denk doch nicht dauernd an Krankheiten. И немој да размислуваш постојано на болести. Dauernd значи постојано. Dann hört das mit deinem Bauch ganz von selbst wieder auf. Тогаш, тоа со стомакот, со твојот стомак, ќе престане самото од себе. Глаголот aufhören значи престанува. Глаголот aufhören е делив глагол. За пример, само првото лице, бидејќи е правилен, ich höre auf. Wir haben den Forumstext gelesen und jetzt ergänzen wir diese 3 Sätze. Natascha, wie ist der Nickname von Frau Brudler? Der Nickname Frau Brudler ist Charlotte. Charlotte 1, 2, 3. Ja, danke. Wer glaubt, Frau Brudler hat keine schlimme Krankheit? Julia, wer glaubt, Frau Brudler hat keine schlimme Krankheit? Wer? Да, wer, кој? Од текстот што го прочитавме. Да, Seelenpein. Da, das sehen wir im Satz, hoffentlich hast du nichts Schlimmes. Ja, und Christina, wer kann Frau Brudler gut verstehen? Nein, sie oder er vertraut Ärzten auch nicht. Hier steht, ich finde es total traurig, dass die Ärzte einem nie die Wahrheit sagen. Deshalb gehe ich auch gar nicht mehr hin. Das heißt, das Seelenpein kann Frau Brudler gut verstehen. Sie oder er vertraut Ärzten auch nicht. Danke. Jetzt lesen Sie noch einmal und korrigieren Sie die Sätze. Der erste Satz ist schon korrigiert. Charlotte 1, 2, 3 glaubt, sie hat Probleme mit dem Magen. Magen ist falsch. Anstatt Magen soll Herz stehen. Maria,
Was ist falsch im 2 und wie lautet der Satz richtig? Die Name. Ich denke, der Hausarzt hat Charlottas Herz lange untersucht. Was ist falsch in dieser Satz? In diesem Satz. Was steht im Text und was ist hier falsch? Charlotte Welle? Der Hausarzt hat Charlottes Herz nur 5 Minuten Untersucht. Ja, ja, das ist richtig. Super. 3. Christina? Der Arzt meint, Charlottas Herz ist nicht gesund. Was ist hier falsch? Nicht gesund. Nicht gesund ist falsch. Und wie lautet der Satz richtig? Aber was steht im Text? Ja, völlig in Ordnung. Der Arzt meint, Charlottes Herz ist völlig in Ordnung. Und 4. Bilirubin meint, Charlotte 1, 2, 3 sollte ihrem Körper glauben. Das ist nicht richtig. Was ist falsch, Natascha, hier? Bilirubin meint, Charlotte 1, 2, 3 sollte ihren Hausarzt glauben. Körper ist falsch. Ja, aber es gibt auch noch eine Variante. Anstatt glauben soll es nicht dauernd denken stehen. Ако го задржиме körper, продолжението треба да биде dauernd nicht denken. Danke. Jetzt 4. Du hast Probleme, weil du zu viel auf deinem Körper hörst. Во оваа лекција ќе се запознаеме со два сврзници во германскиот јазик, кои што сврзници имаат приближно исто значење, меѓутоа сосема различна употреба. Се работи за сврзниците weil и deshalb. Ќе започнеме прво со сврзникот weil. Каде што, како подцртичка ќе запишам Nebensätze mit weil. Односно, на македонски тоа значи зависни реченици со бидејќи. Ќе го обележам и weil. И како минатиот час ќе запишам дека weil е сврзник и значи бидејќи. Weil требаше со голем. Weil поврзува зависни
реченици. Сите реченици кои што сме ги работеле досега биле независни реченици, главни реченици. Значи секоја била си имала свое значење и си била реченица сама за себе. За разлика од тоа, сега кога користиме while, значи дека реченицата ја прошируваме и заради тоа едната реченица е независна, а другата реченица е зависна. Прво, ќе запишам само дека while поврзува реченици со кои што изразуваме причина, односно причински зависни реченици. Прво што треба да направиме да ја разбереме разликата помеѓу зависните и независните реченици, а потоа да дадеме и соодветни примери. Тоа ќе го направиме така што ќе запишеме правила во табела. За двата вида реченици има по 3 правила. Истите ќе ги запишем и на германски и на македонски. Во првата колона ќе стојат Hauptsätze, кои што исто така можат да бидат обележени и со кратинката HS, и на македонски значат главни, односно независни реченици. А од десната страна ќе стои оној вид што ги поврзува while, односно Nebensätze, каде што исто кратинката ќе биде извлечена од првите две букви од сложената именка, односно NS, и ќе значи зависни реченици. За да не ги пишувам Hauptsätze и Nebensätze, но со HS и NS во преводот, за да не пишувам зависни и независни реченици, тоа ќе го заменам со личната заменка зи, со тие, а ќе се однесува на соодветната група на реченици каде што ќе стои правилото. Првото правило кај главните реченици: Sie können allein stehen. Односно на македонски, тие можат да стојат сами. За разлика од нив, независните реченици не можат да стојат сами. Sie können nicht allein stehen. Тие не можат да стојат сами. Nicht, затоа што го негирам глаголот können. Втората карактеристика: Sie haben eine eigene Bedeutung. Значи главните реченици имаат собствено значење. Додека пак зависните реченици немаат собствено значење. Реченицата на германски ќе биде Sie haben keine eigene Bedeutung. Сега keine, затоа што Bedeutung е именка која што ја негирам. На македонски тие немаат собствено значење. Првата и втората карактеристика кај двата вида реченици е карактеристика која што не се гледа
не можеме да ја видиме, туку е суштинска карактеристика. Тоа е нешто што важи за едниот, односно другиот вид на реченици. Третата карактеристика е всушност онаа карактеристика која ја забележуваме во една реченица, а се однесува на глаголот. Das Verb steht auf Position 2, односно во главните независните реченици глаголот стои на второ место, додека пак кај зависните реченици глаголот стои на крајот од реченицата. Das Verb steht am Ende. Глаголот стои на крајот од реченицата. И сега ќе дадам пример на две главни реченици. Ich gehe nicht in die Schule. Ich habe Kopfschmerzen. Овие две реченици, еве ќе ги подвлечам и во заграда ќе запишам, овие две реченици се главни реченици. Hauptsätze, кога не се поврзани со сврзникот weil. Меѓутоа, кога овие две реченици ќе ги поврзам во една реченица, каде што ќе го користам сврзникот weil, втората реченица ќе мора да биде зависна реченица, а првата реченица останува непроменета. Ich gehe nicht in die Schule. Исто така треба да знаеме дека зависна од независна реченица се одвојува со помош на запирка. Ќе го запишам тоа. Односно прва е независна. Независна од зависна реченица секогаш се одвојува со запирка. После запирката на прво место стои сврзникот. Во случајов ние го имаме сврзникот weil, а без да го менуваме редот на зборовите, само го изоставаме глаголот, кој што оди на последно место, продолжува реченицата. Weil ich Kopfschmerzen habe. Во продолжението ќе напишам, без да се менува редоследот на зборовите во зависната реченица, само глаголот оди на последно место. Значи, со помош на запирката ја одвојуваме зависната од независната реченица, потоа го имаме сврзникот weil, кој што стои на прво место, а глаголот оди на последно место од реченицата. Weil ich Kopfschmerzen habe. Значи, само глаголот, односно правилото за глаголот, се гледа во речениците. Овие две други карактеристики се само суштински, кои што ги знаеме за независните реченици, ги знаеме од претходно, а еве сега денеска ги кажавме и за зависните реченици.
Вториот сврзник е сврзникот deshalb. Значи, ако во германскиот јазик постојат зависни и независни реченици, постојат и сврзници кои што имаат определена позиција во реченицата. Таков е сврзникот deshalb. Сврзник deshalb. Deshalb значи поради тоа. Пак ќе кажам, слично значење со while, меѓутоа различна употреба во реченици. Сврзникот deshalb е сврзник од прва позиција. Тоа значи дека тој поврзува две независни, односно главни реченици, тој поврзува две независни, односно главни реченици и стои на прво место. После него следува глагол. Беше вака. Значи, после него секогаш следува глагол и поврзува две главни реченици. Пример: Das Wetter ist schön. Ich gehe in den Park. Ова се двете независни реченици, кои што исто така, кога ќе ги поврзувам со сврзникот deshalb, првата реченица ќе ја препишам, Das Wetter ist schön, и исто така двете независни реченици ќе ги одвојам со помош на запирка. Двете независни, односно главни реченици, се одвојуваат со запирка. После запирката го ставам сврзникот deshalb и пак, без да го менувам редот на зборовите, само глаголот го извлекувам на второ место, во случајов gehe, а продолжетокот на реченицата си оди без да се смени редоследот на зборовите. И многу е важно, тој ќе го запишам во продолжение тука, дека именката, личната заменка или било што подметот во реченицата, што е напишан со голема почетна буква во втората независна реченица, кога се поврзува со сврзникот deshalb, се пишува со мала почетна буква. Deshalb gehe ich in den Park. Еве ни го deshalb, а после deshalb доаѓа глаголот, а после глаголот и остатокот од реченицата. Значи, подметот во заграда ќе запишам лична заменка, именка и слично. Во втората независна, односно главна реченица, се пишува со мала почетна буква во реченицата со deshalb.
Значи, while поврзува зависни реченици, а this help е сврзник од прва позиција. Значи, постојат зависни и независни реченици, а постојат и сврзници од прва, а подоцна ќе се запознаеме и со сврзници од нулта позиција. Сега ќе се вратиме во учебникот, каде што ќе ја погледнеме четвртата вежба и ќе ги дополниме прво сврзниците во дадените две реченици. Кристина пита den ersten Satz. Richtig, зошто weil? Глаголот е на последно место. Ist е на последно место. Пред да се поврзат овие две реченици со while би изгледале вака. Er will mir nichts sagen, а втората реченица би била meine Krankheit ist so schlimm. Значи, вака изгледаат двете независни реченици пред да се поврзат со сврзникот while. Потоа, првата реченица останува непроменета, er will mir nichts sagen, па ја одвојуваме таа реченица со запирка од зависната реченица, па го ставаме сврзникот while и само го прескокнуваме глаголот од втората реченица, кој што оди на последно место и по ист редослед ги пишуваме зборовите. Weil meine Krankheit so schlimm ist. Бидејќи имаме while, глаголот е на последно место. Ајде да ја дополниме и втората реченица. Јулија? Sagen nicht die Wahrheit, deshalb gehe ich nicht mehr hin. Така е. Deshalb стои затоа што глаголот е на второ место. Точно ги е. После сврзникот точно така. Со тоа што можете да забележите дека речениците со тескал, затоа што се независни реченици, можат да функционираат и сами. Односно, не мора да се одвоени со запирка, туку можат да се стојат и како засебна реченица. Wo steht das Verb in deshalb setzen, Наташа? Das Verb steht in deshalb setzen in zwei Positionen. Auf Position 2, ja. Und Maria, wo steht das Verb in weil setzen? In weil setzen, das Verb steht im Ende. Am Satzende. На крајот од реченицата. Ja, dank. Ergänzen Sie weil oder deshalb. Schreiben Sie dann zu zweit zwei eigene Sätze. Okay. Првата реченица. Кристина. Frau Winkler. Зошто weil? Бидејќи глаголот стои на последно место. Пак,
Еве ги сега ќе ги напишам двете. Двете независни реченици би биле фрау Извинете, само да прашам, што значи хин? таму. Ама овде е hingehen, оди таму. Тој е делив главо. Hingehen. Фала ми. Ништо. Frau Winkler kommt morgen nicht zur Arbeit. Е првата независна реченица, а втората sie hat Magenschmerzen. Ова се двете независни реченици. Сега кога ќе ги поврзам со weil, првата ќе остане иста. Frau Winkler kommt morgen nicht zur Arbeit. Па запирка. Па на прво место weil. И само глаголот на последно место. Weil sie Magenschmerzen hat. Бидејќи имаме weil, глаголот е на последно место. Ајде следната реченица. Наташа. Mein Hausarzt hat am Mittwochnachmittag keine Sprechstunde. Weil oder deshalb? Има глагол, weil muss ich bis morgen warten. А muss не е глагол? Глагол. Глагол. Deshalb Deshalb. Так. Deshalb muss ich bis morgen warten. И сега прво оваа реченица ќе ја напишам. Па Марија ќе ми каже од кои две реченици е составена оваа една реченица. Mein Hausarzt hat am Mittwochnachmittag keine Sprechstunde. Deshalb muss ich bis morgen warten. Ајде, Марија, кажи ми од кои две реченици е составена оваа реченица. Mein Hausarzt hat am Mittwochnachmittag keine Sprechstunde. Е првата реченица. Така? Втората реченица ich muss bis morgen warten е втората реченица. Супер. Одлично. Браво. Mein Hausarzt hat am Mittwochnachmittag keine Sprechstunde. Е првата реченица. А ich muss bis morgen warten е втората реченица. Super. Und jetzt weiter. Wir machen danach im Arbeitsbuch noch ein paar Übungen mit weil und deshalb. Was ist los? Heißt Übung Nummer 6. Прашањето was ist los значи што се случува. Was ist los? Што се случува? Was passt? Ordnen Sie zu. Hilfe finden Sie auch im Forumstext in 3a. Што одговара?
поврзете, помош ќе најдете и во текстот што го читавте во 3а. Всушност, со овие реченици, кои што ќе ги поврземе сега, изразуваме Sorge, Hoffnung и Mitleid ausdrucken. Sorge напишавме дека е грижа, Hoffnung е надеж, die Hoffnung ди затоа што именката завршува на наставка ung. И имаме и Mitleid, das Mitleid, што значи сочувство или сожалување. Das Mitleid сочувство или сожалување. Првата е поврзана, was ist los? Ајде, Јулија, следната. Ist alles ist alles in Ordnung, дали? In Ordnung. Ja, ist alles in Ordnung. Richtig. 3. Кристина? Richtig. Ja, ich habe Angst vor Herzkrankheiten. И сега ова ангст ми го споменале дека значи страв, меѓутоа треба да знаеме дека именката ангст во германскиот јазик се користи со предлогот for. Значи ние имаме страв од, а во германскиот јазик ангст се користи со пред. Значи јас на македонски ќе напишам страв од. А инаку со цртичка коса ќе напишам пред, бидејќи for значи пред. Следната, Наташа. Es ist alles in Ordnung. Што стоеше во текстот? Ајде да видиме. Се вратиме назад. Hoffentlich. Ich habe total dobro. Vor. Hoffentlich hast du nichts Schlimmes. Значи тука ќе го поврземе со hoffentlich nichts Schlimmes. Ja? Danke. 5. Марија? Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ja, ich hoffe, es ist alles in Ordnung. 6. Јулија? Auch 6. Следната, после ich hoffe. das finde ich wirklich sehr leid. Не може да биде das finde ich wirklich sehr echt leid. Мислам дека е тоа само една придавка може да се употреби. Dobro, das finde ich wirklich es leid. Aber traurig. Das finde ich aber traurig. Тоа мислам дека е тажно. И таа што остана, Кристина, последната реченица. Ja, es tut mir wirklich sehr oder echt leid. Навистина ми е
Schau. Lesen Sie das Gespräch zu zweit laut vor. Прочитајте го разговорот по двајца гласно. Двајца ќе го прочитаат, па потоа имаме две ситуации кои што ќе ги направиме на истиот начин. Ајде нека го прочитаат Кристина и Јулија, па потоа првата ситуација ќе ја направат Марија и Наташа. Was ist los? Ist alles in Ordnung? Ich habe so schlimme Schmerzen im Knie. Nein, noch nicht. Hoffentlich muss ich nicht ins Krankenhaus. Ich habe Angst vor Krankenhäusern. Krankenhäusern. Hoffentlich, hast du nichts Schlimmes. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Според реченицата Ich habe Angst vor Krankenhäusern, можеме да заклучиме дека освен што ангст се користи со предлогот vor, после vor употребуваме падеж датив. И сега првата ситуација Марија и Наташа. Sie haben Zahnschmerzen, имате болки во забот. Sie müssen zum Zahnarzt. Морате на стоматолог. Sie haben Angst vor dem Zahnarzt. Имате страв од стоматолог. Еве е ситуацијата, ќе го намалам малце за да се гледа и може да започнете. Дали се гледа? Не. Еко. Може, Мари. Was ist los? Ist alles in Ordnung? Ich habe schlimme Zahnschmerzen. Oh, das tut mir wirklich sehr leid. Warst du schon zum Zahnarzt? Nein, noch nicht. Hoffentlich muss ich nicht ins Krankenhaus. Ich habe, Natascha, ich habe Angst. Sie стои тук. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor Krankenhäusern. Не, со Zahnarzt. Sie стои долу кај ситуацијата. Ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Vor dem Zahnarzt. Ja, aber du musst zum Zahnarzt gehen. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Danke. Die zweite Situation, Julia und Christina, sie haben Magenschmerzen, sie müssen ins Krankenhaus, aber sie haben Angst vor Operationen. Bitte machen Sie den Dialog. Ich habe Magenschmerzen. Das tut mir wirklich sehr leid. Warst du schon beim Arzt? Nein, noch nicht. Hoffentlich. Hoffentlich muss ich nicht ins Krankenhaus. Ich habe Ich habe Angst vor Operationen. Operationen.
Ja, danke. Schreibtraining. Übung Nummer 7 heißt: Gestern hatte ich einen Unfall. Ergänzen Sie die fehlenden Wörter. Hilfe finden Sie im Bildlexikon. Wir lesen jetzt oder sehen jetzt die Wörter, die im Bildlexikon stehen, die mit Thema Krankheiten und Unfälle verbunden sind. Под цртичка ќе запишам Krankheit, Unfall. Потоа ќе ги напишам доле. Die Krankheit, во еднина, die Krankheiten, во множина. Болест, болести. И der Unfall, во еднина, die Unfälle, во множина, несреќа, несреќи. Ајде сега да ги погледнеме зборовите. Првиот збор, еве нека го прочита Наташа. Ja, der Krankenwagen. Der Krankenwagen. Во множина die Krankenwagen. Болничка кола. Односно болнички коли. Брза помош. Потоа, Марија? Verletzung. Verletzen и die Verletzung. Глаголот е verletzen, значи повредува. А од глаголот е изведена и именка die Verletzung во еднина, die Verletzungen во множина. Повреда, односно повреди. Кристина? Der Unfall, das haben wir schon gesagt. Was kommt danach? Исто, Кристина? Така е. Bluten и das Blut. Глаголот bluten значи крвари, а именката das Blut значи крв. Нема множина од именката das Blut. Ајде, Јулија, последната именка од оваа страна. They are not arts. Во женски род die not Ärztin. А како ќе биде во множина? Not Ärzte. Тоа е множината, да. На македонски лекар за прва помош. Ајде сега одиме на следната страна. Наташа? Das Krankenhaus. Зелена е точката. Das Krankenhaus во множина die Krankenhäuser. На македонски болница во
болници. Марија? Die Notaufnahme. Name. Die Notaufnahme во еднина. Die Notaufnahme во еднина. Die Notaufnahmen во множина. Ова на македонски значи ургентен прием. Следната, Кристина. Ja, richtig. Das Verb lautet untersuchen. И значи испитува или прегледува. А именката е die Untersuchung во еднина. Die Untersuchungen во множина и ќе значи преглед или преглед, прегледи. Испитување, испитување. Ајде следната. Јулија? Operieren. Operation. Die Operation, да. Опериран, оперира. И die Operation во еднина. Die Operationen во множина. Операција, операции. И последниот, Наташа. Verbinden. И das Verband. Der Verband. Verbinden. Само тука имаме отстапка од глаголот кај именката. Verbinden значи преврзува. Именката во еднина е der Verband. Во множина die Verbände. И значи завој или преврска. И сега одиме на седмата вежба, каде што треба да ги дополниме овие зборови кои што ни се дадени и со слики. Марија ќе почне до првата точка. Gestern hatte ich einen Unfall mit dem Fahrrad. Ja, weiter, Christina. Eine Frau. Mhm. Eine Frau hat den Krankenwagen Ja, gerufen, weil meine Hand ja, verletzt war. Meine Hand verletzt war. Danke. Weiter, Julia. Sie hat stark geblutet. Der Notarzt hat gemeint, dass ich ins Krankenhaus muss. Danke. Weiter, Maria. In der Name. Notaufnahme hat man
Глаголот untersuchen, еве го тука, во перфект ја добива формата untersucht. И гради перфект со помошниот глагол haben, бидејќи не изразува движење. Значи, in der Notaufnahme hat man meine Hand untersucht. Наташа, weiter. Es war gar nicht schlimm. Ich habe einen Untersuchung. Да. Nein, Не, ich habe einen Завој. Verband Да, ich habe einen Verband. bekommen. Да. Verband bekommen und bin dann mit dem Taxi nach Hause gefahren. Ja. Nur. Bis zum Ende. Nur meinem Fahrrad. Nur meinem Fahrrad geht es leider immer noch nicht gut. Ja, danke. Jetzt gehen wir im Arbeitsbuch und sehen ein paar Übungen. Wir beginnen mit Übung Nummer 2. Ordnen Sie zu. Auf Seite 60. Ordnen Sie zu. Wir haben ein paar Wörter und sollen in den richtigen Sätzen ordnen. Test: Wie gut ist Ihr Arzt? Er nimmt sich Zeit für eine genaue Untersuchung und Beratung. Die Beratung во еднина, die Beratungen во множина, советување. Die Beratung, зашто завршува на унг, затоа е die. Beratung, die Beratungen, советување. Глаголот е beraten, советува. Ајде следната реченица, Кристина. Da, informiert sie über ihre Krankheiten und die Symptome. Richtig. Weiter, C, Julia. Sie können mit ihm über ihre Probleme und Notfall Не, грижи сега тука треба да биде. Sorgen Да. Ш, und Sorgen sprechen. ja, Denn sie Sprechstunde. не сега глагол треба тука. Бидејќи му веруват. Wahrheit. Глагол. Vertrauen. Den sie vertrauen ihm. Му зборувате, можете да зборувате со него за вашите проблеми и грижи, бидејќи му верувате. Sie müssen in der Praxis selten länger als 30 Minuten warten. Da, weiter, Марија. Im Sprachstunde. Sprachstunde е на второто. Кај ефе Sprechstunde. Во итна ситуација можете да дојдете без термин. Im Notfall.
Da, Können Sie auch ohne Termin in die Sprechstunde? Sprechstunde kommen? Ja, danke. Natascha, weiter. Noch mehr? Noch mehr zum Thema Gesundheit. In vielen Ländern. werden Frauen älter als Männer. Во многу земји жените се постари од мажите. Зошто? Мажите порано. Глагол ми треба. Richtig. Und Christina? Das könnte Sie auch interessieren. Kann man wirklich in eine Woche wirklich abnehmen? Die Wahrheit über Superdiät. Die Wahrheit über Superdiät. Ja. Jetzt sehen Sie Übung Nummer 3. Доаѓам за кратко, за 2 секунди сум тука. Епа сум заборавила. Hier sollen wir die Sätze mit weil verbunden. Den ersten Satz ist schon gegeben. Klaus öffnet das Fenster, weil es im Zimmer zu heiß ist. Julia, wie lautet Satz B? Mit weil. Ich vertraue meinen Freund, weil er mir immer die Wahrheit sagt. Richtig. C, Christina? Meine Nachbarn sind traurig, weil Japan gestorben ist. Да. Иако оваа реченица е во перфект, секогаш тој глагол што стои на второ место, ќе оди на последно место во реченицата со while. Истото се случува и во последната реченица, каде што имаме модален глагол. Марија? Carla macht eine Diät, weil sie abnehmen möchte. Weil sie abnehmen möchte. Ja, super. Warum verbinden Sie die Sätze? Зошто поврзате ги речениците? Повторно некој се со weil, некој се со deshalb. Die Eltern machen sich Sorgen, weil ihre Tochter krank ist. Wie lautet Satz B, Natascha? Sandra kann nicht zum Arzt gehen, weil ihre Tochter krank ist. Ама тој е веќе поврзан со првото. Sandra kann nicht zum Arzt gehen, weil kann sie nicht arbeiten. што ме weil, глаголот треба да е на последно место.
Сандра не може да оди на лекар, бидејќи тој денеска нема термин. Sandra kann nicht zum Arzt gehen, weil heute keine Sprechstunde hat. Richtig, ja. C, да. C, Julia, bitte. Frau Winter ist krank, deshalb kann sie nicht Richtig. arbeiten. Ja, sehr gut. D, Christina. Frau Voigt liegt im Krankenhaus, denn sie hatte einen Herzinfarkt. Richtig. Ден пак сме го споменале до сега дека е сврзник од нулта позиција. Тој стои во реченицата, меѓутоа не се број, исто така значи бидејќи. Тој стои на нулта позиција, после него доаѓа лична заменка, а после личната заменка доаѓа глагол. И Марија е Herr Moll hat zu viel Kaffee getrunken, deshalb tut sein Magen weh. richtig. 5. Markieren Sie den Grund, verbinden Sie dann die Sätze mit den, weil und deshalb. Обележете причината, поврзете ги потоа речениците со den, weil и